Nalazimo se u Sibiru. To je jako snježovito. Moramo preći preko one tamo planine. Ajmo, znamo. Ovo je jako tajnovita misija. Sve se polako mora prelaz. Radi jakih životinja mora se dosta sakrivati. Kolut, jedan kolut. Nema drugi opasnost. Dobro stigli. Našli smo se ponovo u Sibirskoj prepreci. Kako ovo sada prići? Bilo je teško, ali mora se sve dogoditi. Uraditi da se prešlo Sibirske prepreke. Idemo dalje. Ovdje vidi, to smo borili da ti glavom zviznu. Ali čučne se idemo dalje. Opet sad je više opasnosti, nema ništa. Dobro. Ajde za mnom. Evo. Sad su ovdje i tu Sibirske prepreke. Morate pažljivo proći da ne bi vam sibirski medvjed izletio. Molim vas tiho, pošto ovdje da ne probudu spavaju zimcu sam. Nema više prepreka. To su sibirski bio medvjed. Moramo dalje bježati. Aha. Kamerman, za mnom! Ništa, medvjeda! Dodali smo desni žmigavac zajebala. Sad. Desno, desno. Ovdje me medvjed nije. Dobre. Pada mrak i moramo napraviti zamku da bi nešto zavećao. Ovo su sibirski štapovi. Ovo ne može izvaliti ni sibirski medvjed. Idemo sad dalje. Dolazimo sad da vidimo jel nas išta, pa to ne znam. Jeste! Pečenca od zloglasnog medvjeda. Kako je dobra. Moramo se sada snaći za nešto pitke vode. Napravit ćemo malu zamku koja će nam doniti pitku vodu. Kopate malo. Stavite zamčicu. Stavite ovo šta god da stanje u njeg, ufat će se. Moramo da vidimo jel nas ufati šta na pitku vodu. I tu ima nešto. Ovo je prava 43 stepena jaka sibirska voda. Izvor života. Pada mrak, a kada je mrak onda je noć, a kada je noć ja moram spavati. Sada moram napraviti neko sklonište da bi ja mogao večeras prinoćiti. Napravio sam sklonište ne tako dobro, ali meni večeras za prinoći dovoljno. Moramo se takviti od sibirski med. Pogledajte gdje živi sibirski med. Nema ga sad izgleda ne otišao u ruku. Jutro je. I moramo pogledati da nema kakvi opasnosti. Nema ništa na vidiku. Nastavljamo dalje.
idemo dalje. Nastavljamo ka Sibirskoj pusti. Idemo dalje. Izašli smo na Sibirsku pustinju. Došli smo do Rukjerske civilizacije.